kubor nakaslem jong Nongstoiñ Hima. Menteri Ketenat Kakot Kakyak Kesorkar Jela ke Dr.Ampareen Lingdo. Kalau orang bahaban Pynkynriah ikitiar na MCH Hospital Nongstoiñ nama nado lai saus nam. Latiat ikitiar bat Tieng yuk kitiar ki Sniew no. Balarai ban rak shwa shamau kerwan. Ya kani na kaliang ke Dr.Ampareen kalakren ha kejia kendo berkilat batai kubor ha kesingining kong katayo. Hadian kejinglet jureb ya kijaka Sumar West Khasi Hills kentop ya ke MCH Hospital, Civil Hospital Nongstoiñ bat ke TB Hospital. Syuk kalapan pauru ba nak benta ke MCH Hospital Nongstoiñ lamang thamai dekiwe pat kitiar bat kermen hapo lai benai anak ban penpoi pan. Haba juba pat lanu an play kani ke MCH Hospital Nongstoiñ nak liang kani ke menteri kalau ong bakani kadang don hapeneng kejing pen kre nak benta ban mang ya ki pos bat nang ni kan don ru kejing ya kran hapeneng ki MLA UDC ke district bat ki Nongstoiñ ban ya perkat kumno ban le namar ke MCH kade ke sanpho jing thia ke Civil Hospital Nongstoiñ kade ke shispa jing thia bat prapo persen ke Civil Hospital Nongstoiñ la shong de ki MCH bat amla ban shuai rai menta halor kata MCH Hospital ni ko Nongstoiñ na hapan shift equipments na marla na do slice out some snem nila kit equipments ni Tieng bayo equipments ki Sniew no tingila irai bato minira no shwa sama sa ko mo kubat batuna kita kitiar ba ki operation tables ki operation lights ki instruments kum kita ki balik si lada pishubu hapo ka storage ki sarang no ban kan jenjar ban kam ki Sniew no in the meanwhile padeng nila nang wanam susu kitiar nila ay new orders na kada kitiar ni angin dang don na padeng di jingkre so sanctioning of course di nang tu pade kandan ru kajing yang kana padeng di district ban di MLA ban di Nongstoiñ katu katni bangini pakhat no banle mar katai di 50 bedded ni di 100 bedded 80% ka Civil Hospital la shom daki MCH matters bapet ki makakon ki tulong ki pediatric ward di 80% ka Civil Hospital Nongstoiñ mentala det occupy lupa da daki kita di bandai banlet chete MCH ki ka 50 bed ini tek kumung ini le di MLA ro in dan tilang din saya pet nang ni sakmat dile si hadin khat sana kursi pula pun kendu ye EDC bagi MLA kin saya tu od EP kumung nya sakmat namar bangin nak ban decide at a moment kin nak ban le kata